أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين، وبعد. يا إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. nun ofok julitole on mbaɗon jakironge oustas Ajuma Diop o tena simna nun a ziyare an nun a xeɗa ñoxor masoɓa nun fop na jam o ciñire i ngidimna o yaaloxo subhanahu wa taala njullito kirmangono to rox Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. i mbosuyeno yoonu fa nun rek na ɓislax koor ne i antuna koor o ngoolo makong o nga andona ye roog ka faaxtin culit ke a fi'ana den te kata fi'aneer na o leng a jilin kam fo ngool ne fo ngool xarɓaxay fo xuɗikun te jilte o ngool a leng a fi'anin a sayante culit ke o njiriñu maak adna fa alaxira fu ndabid maak adna fa alaxira te waago ref o ngoolonga andona i mbaganin etu promotion lamor ku fi'ona te roogo yaal oxe fulan ngo ten comme ne fulantel ra jikona ke redi promotion. a ref o ngoolo teɓi tamonga andona i mosna gar o teɗoxe ka leyege atakum sahru ramadanu shahru mubarak. o ngool koronge garay o ngoolo mbarkelonge a gariday o ngoolo o mbarkelonge a gariday. kon te ref ngoolo nga andona ye ru garna in fop ka i mbaro ngendanoxa to ɓato mbajato ɓaatno mbajano ndax i njeem no ngenoor to ne o yaaloxe subhanahu wa taala simtunlamo ngoolo makong a fogay na todok l'islam a ɓetaka ke andona ye a luma fona te rek wo l'islam fa a yenay o ngoolo ngene itam koy a fogay no kena lalta o magnelum fo o njiriñ mo mayu adna fa alaxira fa layane o tirox Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a lay una ye الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. حديث بوب مجيتي حديث نجننا صحيح المسلم وتروح كاتلو تولي بتكه كاتم برتا بكات كين ndokna anderane o jul angangis ka fotana bakat ke ndokna nder juli ngisne fo juli gene pafna ort bo tisbaro jul angan ta forna non pakat ke fi ona nder tisbaro ne fo ngisne o juli takusan ta forta non pakat ke fi ona nder takusan ne nga fo tisbaro ni pafna o juli timis ne nga o juli gene nge alay wal jumu'atu ila al jumu'a juli juma ni ngita mo jul itangan ne yaalo simtuna ta forta non pakat ke ndokna nder juma ni ngani pafno fofane ne refona ale o ngool koori tam ru gorgolu wonde jeemno hoorit ne yaalo simtituna ta forta non pakad ke andona ye te ndok ndeero ngool koronga ne refona xane fo ngool koronga fagun faak nda koy ka jeg charte nata tegna taga iyo alaye in idajtu nibatil kaba'ir a soɓanga nda waxe moytuwa bakad maak ke koy bakad maak ke moom forit kerno bakad teɓ ke ta forta bakad maak ke fognano nannane no waɗano roogo ken fog waran fo lakas mba o yangin me ñuk faɗɗoa o lakasu xa refurnta ta bindongo a simungo faɗwin iyo nannen ñaam halal no kinte andu ko guuɗin wala ko naxin ñaamin nu ka feleruna ke witam forit keran nannen a seeq ta ref njaalo yitam bakad kenge mborit keran manam bakad kenge juli ke mborit keran juli jumanin forit keran korne forit keran bakad maak ke dal fo ak ken winne mboge taga inchallah. kon kene kalalta reke o ngoolo ngene i jafidna o ngoolo makongo tuɗo xiitama lay aye ida jaa ramadanu futihat abwabul janna wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat ash-shayatin. hadis nanga bo xam ne na sahihul muslim tuɗo xe katal ru o ngool koora mosna gar do kale ngool koor de ruta garna roog a weg tay fagom aljanna ke a weg fa kom fidela ke a jeng shaytani ke na yaqana o julit ke bo mbagan ka tero yaqano den darra. kon kene yitam ka lalta o magno lo ngolo nga rek a jeg hadis lakas na laaj nanan funenge yitam talayate idha kana awwalu laylatin min shahr ramadan sufidat ash-shayatin
ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلا يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلا يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الغير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. حديث نينا صحيح الترمذي. تروخي كاتا ليلي وينغو فران نغول كور روتا فديدنا روغ أجنغ شيطانيكي fuccine latti bandanke awek fa konfidel to mbekit katando bo mukk fe ko ngol ko ronge fage awekit fa kom aljanna to mbek katano bo mukk fe ko ngol ko ronge fage ara faranga roga hibil jim falen te gen o xoyno ale wax andona e pax somte te no ñapa ñefandoxi no ngol ko ronge ne ñapax sakku pax bu fa andona e pari te tango inox rabando xi bo ngol no paf alayle roog koye jegay wata hebla no ngol koronge tan gore na faɗo andona ye wenje ma ngoro ngolonge ne yalla subhanahu wa ta'ala simtituna kono fogole ken lalta ye ngol ko dal ngolo magnu yong ken lalta magna no ngor ko nafala nitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka mayna yuk kon ka e ngot ka te ke ngerek ngol ko ron ko ri anna o magna lu mbojut fo kernate no jiriñ kernate na tuyaba fa magkatar koy ingarido nuke andona ye nu kateka andona ye kande kama ngolonge jilita ne ana hawara ngolonge awarno an naxta dimle in ko ruma wago nan neta warna onan ke fognate ki aduna te ref xaref koore kay mbaro ande ke refna koor lamtig bo waga no fi ni waritna ko an ke ta refna koor dey te refu ye damu o ñuxrol le ke te te dax damu xattig ko na talo ndeta dika damu xane adam xoxum laye fa leng fi e fa leng kene ref al imsak mo te tax damox te ta sayidina maryamu ala inni nadartu lirahmani sawman falan ukallima al yawma insiya alay mi de kam xane kam nidar koor kam regor fo yalo xe koor lay kim fo leng xane o bi adama leng lay kim fo ten xane on kede ka andal ta o ñur koor ke tate gona te rax adama te taxuna na faalwe fajara fa danga to nam jappu manam damox atama xafaday damu xaja ñam fa ayer fu kuna yaqa koor arafa nga na sharia koy ke tan ta koor te refu al imsaku anil muftirati min shahwatay al batni wal farji min tulu'i al fajr ila ghurub al shams bi niyyah te refu damox xaja ñam fa ayer fu ndol nir kuna yaqa koor ra fajar ne xuya waranje ni mu dikkan kiranna to jofnox te mbadaxa roog koy lamu xaja nga a ñaam fa a yer fu ndol nir no ñaal ni to jofnir te mbadaxa roog itam jig kirotago tuyaba lam a jega wa andona e a mbadna wiin yoqwe ka ngorno rawo den lam koor ne ka fajana den tig kon koor ne sharia anna te ref xaja ñaam fa a yer fu ndol nir no ñaal ni ra fajar ni xuya waraje ni mu dikka da koy o yene te fa rogo yalla subhanahu wa ta'ala koor nge koy ka jeg fa pason a jegay koor na andona e farata yan a jeg koor na ando e ka fexel a jeg koor na ando e ka sibel a jeg koor na andona le ka ta haram koor ne andona e farata yan te refu o ngol kooro ngani indo kayo mom farata yan no julitani ka warno hor hurno julit to jigir o nganto leng ko war horo ngol ko ronge yo comme nene yitam o koor o ngol koron ka warong o warno hor mimo ko jigna o ngand ka ta warin o jigina ngat ka ta warno cioxit o jigna ngan a warno rafid wala ka warna bara cioxit wala ta warin a baro tafit iyo o jigna ngant ngo wata ka ta war rafid o jigna ngan koy ka ta war hor na sase koor kafara yitam koor na warna yo koor nizari tam koor na warna koor kafara tere fo xare o ngolonge ko di degite bes falem to jigiro nganto leng kon ko waro kafara tere fo xare o gore no pa mba o nyamin miskin qarben bet foleng mba o horo ko la dakka tegandor na yo asuma nga horo ko la dakka tegandor ko te bugo fi te warong o kene ka waraton
ko ka warna wo farata refatna wo o fi'a ngiran jeg bakad ten fo te oxe layna o koor oxe layna o teemitam wo faya eso mbodna mi xane xu yoon na fo wo anana waxa yoon na fa ya o xanga dagan kate to yoon fo teem o xanga to gore ne o pat mbata ñamin miskin xarɓen ɓet feleng mbata xora qola ɗaka tegandoru kora qola ɗaka tegandoru nanga kenge farata yan te ref kafara koor nisar koy te refo leye nangam kene dem jegangan xam xoora pe a nangam gidmit no yaaloxe comme leye na keser mo na de ruufe ina xam xoor ñaal leng gidmit no yaaloxe mbami de o teeso xene de ɓiyongun te fofna refna o koor xam xoor ñaal ɗik gidmit no yaaloxe ru nakaranga feñira mba ɓiyonganga rimela refo koor nanga ka warat nana woyox ko warat no fi force lam wo donun xoxof kene ref koor ke andoona yee ka refo farata o warno fi te refo ngool kooro ngene fu koor kafara fu koor nisar kene te ref koor ke andona ka mbaro inchallah lakas ke xan i ngarote a refanga o ngool koor nga koy kena lalta ye ka warna yuk o yaaloxe te leyule ya ayuha alladina amanu kutiba alaykum alsiyamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun ayaman macdudat ale nun we ngima xamayo ken koy julit def no koy kamani simami nun koor comme ne simit anma fa qet fa lakasaka adu na xet muhammad sallallahu alaihi wasallam khataxum simna nune la'allakum tattaqun ndax ñu jangto teew sadara rog iyo alay ayaman ma'dudat ape amayra ko yape fanwer donga xaben tadik donga koy iyo inshallah alay faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra ru andonay ko jir bo hatni do korne mbaw o ref nu tukki kon ɗeggi bo koorne fagna o rafid inchallah bo ngantonga nga watna o rafid inchallah kene i ngar kayte a paan inchallah ɗaɓ kene ngara a fogayno kene lalta itam o xool koor ka warna yoox te ref fa layno torox lay una ye buniya al islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqami salati wa itai zakati wa sawmi ramadana wa hajjil bayt kala iye ato dok l'islam ɓe takake ngenuna l'islam ande l'islam a reɗanga ɗiif ato doka kenge te ngarnuno bo yenke aɓe takak ala etna te ref o gimlerog som o te refo maɗoxe warena faɗox lakas ku faɗoxona baka ɗo xotit kata na jiriñu kirtaga muhammad sallallahu alaihi wasallam o teta hebluna in ta refoxe i mbarna o ndeefo oxu o reefa fatta soɓta reefa muhammad sallallahu alaihi wasallam iyo ta ɗikandeer ke te ref o geen na culi ɓetik ke te ref ta ref ngis tisbar takusan timis gee ta kandeerale te ref ita i zakat cooxit a zaka noxe jeguna a nax kandeer te ref sowma ramadan xoor o ngool koor ken laltaye kon ka warna yok a ɓet kandeer koy te ref ret makka inchallah o xeet muhammad sallallahu alaihi wasallam yaal xam-xam makke kote nan sahaba ke bonu ulama ken mazahib arbaa ke mazhab nahik ke fop a yonayo anda koorole koor day ka warna yuk na julit fane andona ye a wagani iyo maalumun min adin bi darura yitamoox ka andena diine yoox inchallah ka waran o xoor kon ken layta o ngool koor kat ka warna yoox inchallah kon ngool koor ngoolo magnuyo nga warna julitane yitam ta warna xoorox inchallah in ndono meno ngool in bo jaf lakas i ngara ton kate lakas ke andona ye